nyamwinji twakutangirira eshaha nez'agacencwire ebiro by'okwezi bya 2024 okwezi no kwikumi kumwe omwaka n'2025. Serena Nuwamanya nyine Sande Brian ituturabe ntukutwara mu gacencwire agutwatebekanisa omwebazyo guntuza kwakire mtu y'amakuru kuturagaruke tuyije n'amakuru mu bwijwire. Emitwe y'amakuru ne kuhikibwaho Red Star Wine, the taste that lasts. Nekuruba Seagard Investment Limited kandi neshango maduka gona omwihanga tera no tumusanzu musanzu ibiri mkaga na mkaga notina atal neitano okusinzira kulanje ezenjawulo enkumulito ze tulina ku Global Paint yelanji wa Global aleta wenjawulo ku bisenge. Tulina Global Silk Vinyl asigibwa munda, Global Weather Coat asigibwa ebweru ne Global Matte owazi siringi. St. Peter's Altar Wine ekozirwa mu mizabibu yonka kandi tebekanisibwe kurungi kukozesebwa mu maramizo. St. Peter's Altar Wine nekorwa aba Red Star Wines kandi neshangwa omu maduka gona mu ihanga lyona. President Yoweri Kaguta Museveni akaruri akarondero mu district ya Ngora yabashabo kongera kumwesiga tunguri ihanga. There was constructed the Gawa small scale irrigation project in Kobwin. Robert Chaguranyi yasibo mu Rusembabure na Lyantonde ari kwiga karuruko bwa president. Abantu abacubuzi b'abanyabuzare babo bahewe biro mushanju baguma babuzire bamanyise police mu Kasese. How much these people attacked government installations? They should release the bodies to us. Emitwe y'amakuru yabane kuhikibwaho Red Star Wine, the taste that lasts. Nekuruba Seagard Investment Limited kandi neshango maduka gona omwihanga tera no tumusanzu musanzu ibiri mkaga na mkaga notina atal neitano okusinzira kulanje ezenjawulo enkumulito ze tulina ku Global Paint yelanji wa Global aleta wenjawulo ku bisenge. Tulina Global Silk Vinyl asigibwa munda, Global Weather Coat asigibwa ebweru ne Global Matte owazi siringi. St. Peter's Altar Wine ekozirwa mu mizabibu yonka kandi tebekanisibwe kurungi kukozesebwa mu maramizo. St. Peter's Altar Wine nekorwa aba Red Star Wines kandi neshangwa omu maduka gona mu ihanga lyona. Amakuru ombwijwire chairman w'ekigombe cha NRM kandi president wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni erizoba yasiba omu district ya Ngora alukushaba akaroro abayo bamwakira n'ekishika cy'amani kandi binji babanu basime ntunguka eyaresere omucanga cyabo. President Yoweri Museveni kandi chairman w'ekimina cha NRM Omulingora yayakirwa abanyakigombe cha NRM abarimu Calvin David Etwedu oryo muhezi wa chairman wa NRM w'amatemba ga Uganda Rosemel Nansu Bwaseninde ormo Braiza hamwe n'abandi kandi aba bashenda abantu bateso okuhagera chairman w'ekigombe cyabo. John Michael Okello or chairman wa NRM habwa district ya Ngora yashaba president okutereze by'amagaro mu ncure rwija arukumworeka n'amarwara garkwenda nguga kuzubwe. Upgrade of Ngora Health Center 4 to a district hospital, sir. Number 3, upgrade of Kapira and Kobwin Health Centers 3 to Health Centers 4, sir. Tamaking of Kapiri, Ngora, Kobwin and Aleles Palsa Road, sir. President Yoweri Museveni omukugamba kwe n'abantu yashobora okuyarwanisa abahekera ba Arsarakon district ya Ngora nguni cy'abantu hati biniro obusinge ekiresereho na project za government. When we were fighting the rebels Nada utatarika ITG rebels and the cultural rustlers, the Tijotokesi rebels, and we had big battles in Mukongoro, in Kanyum. All those are big names where we destroyed the Lakwena. I just get the battles, I boy show and I get guitar. That's why you are no longer in IDP camps. Next mambo wako nao ni jata rikede camps. You are now in your homes. Ijakwa nao re. So that is the first contribution I coach.
oguyagamba hantunguke yaresiro mchangeki erimwenguto hamwe n'ebindi. Economic infrastructure eja Apollo na ito Apollo owailo Apollo kal and social infrastructure. Keda Apollo na ito soma anbe eja Apollo na ito Apollo na petano apugani otama otunga. Economic infrastructure are things like the roads, Iboro kapoti routine, the electricity, Akim, the telephones, Isimun, the railway, the the piped water, the schools, kapoti Ashoman, Isomeroi, and the health centers. Keda Adekisha. You people in Ngora, Kumi, Teso, you can audit and see what has been done on the two sides. President Museveni nagira ngo bwa hatabariyo baronda contractor akora urugutor kuruga 10 okuzangora mpaka Serere. Now Kwana I come to a question ibuni kwanoni which I want you to answer me. I want them to answer a question. Ekodongesi yesabongoni akenyi set. You have got relatives in Kumi. Ijaza sukeda itungali jenatari Kumi. And in Kapiri. Keda Kapiri. And in Soroti. Keda Soroti. And in Bukedea. Keda Bukedea. In those areas, the tarmac road has already arrived there. Abo shongunu adolonyo erotolo lekolas. Now you ring your relatives or friends and ask them, do you sleep on the tarmac road at night? President Museveni hona yaraganso kutungura mutindo gw'amarwaro kandi nagira ngo binaza kubikoraho mu ncere rukwija biti yarabara abantu kwe harabanyabutegeki abar kugendana babiha abantu batine bar kuza kubakora. Some people come and give you some little money. For 5 years, 2,000 shillings. What sort of? That you should support them because they have given you some money. How much money? 2,000 in 5 years. This is insult. NRM is showing you how to get out of poverty. Amakuraga gashakwa Ram Edwin. Ram Edwin tugumisa munamakuru. President Robert Kyagulanyi Ssentamu okwatire ekibine kya National Unity Platform ebendera erizo yasiba mu district ya Sembabule hamwe na Lyantonde arukushaho obuhagizi babase kumutorana ahabwa president omukaruru akarukwija. Kyagulanyi yabaraganisa obuhereza burungi kubaramukwase entebe. Robert Kyagulanyi Ssentamu or President wa NOP campaign zezerizoba yabasa kuzikorra myanya mingi erimwe yakorra hakichayi kya district ya Sembabule Miteto Murumawugura hamwe n'ahandi aho yagambira abantu ebyarukwenda kubakorra baheza kumutorana ahantebe y'omwebembezi w'ihanga. Kyagulanyi nko kwatwire nagambira abantu omu campaign zone zagiremo naba yabagambira hatagira omuntu wena owabaretera kwebaganisamo no kwetantara entaro z'amadini bemwe aha bintu ebitwire bizingamize entunguka y'ihanga. Oguyajumirro muze gwo kwiba by'obugiga bw'ihanga. Mu Uganda empya buli asomera ja kufuna omulimu bwabanga asanidde. Mu Uganda empya emirimu gya gavumenti kijja kuba gya mawanga gonna. Mu Uganda empya ababba sente z'omusolo nga beekweka emabega wa Museveni kajja kuba kabajjuutuse. Abavubuka ebitundu 9 ku 10 abasembabula tebalina mirimo. Pulezidenti eno tuli balimi naye akamwanyi baakakwatamu. Pulezidenti wano wali tetulina wadde vocational school tuzirumba Masaka Kampala.
banyebu nguzempurira mbusemba bure ya yero naye nga tubalalisiza zama masemba bure ya mitembo na chini people power our power. Bwa nyuma yo kurugo muri Sembabure yazo muri Gyantonde kandi yashaba bateze bakaruru okumutamo bwesije bahindure byinji. Nyenchakare cyaguranye na ija kusiba mu district ya Kazo hamwe na Kiruhura. Tugumizamu n'amakuru abejibe cyamushanju bateganisebwe omwijurano gw'amizi bakorera omukanise ya Kibumba Church of Uganda. Ebi bibiro muri Chahafi Town Council obwenjure gwire ishomero ryona rikarengwa amizi omu district ya Kisoro. Okuno kwabeje b'amashomero gatargamwe na gamwe mu district ya Kisoro gijuyemwe amizi rero abeje bakabaraho kwegera na munonga beje becyamushanja babire mbakore bigezo byabo ece baretire bazo mu kanisa ya Kibumba Church of Uganda. Steven Mufti Mukiza uri omwahari bakuru b'amashomero agateganisibwo mu ijurano gw'amizi nagira ngo kibina cya katano garuka higuru nibo bakirizeyo kuteganisibwa ece bajemeserizo kushitama mu kanisa. Ni ngombwa hano buzuye none imvura yatangiye mu byejo bundi iragwa twarengeje intebe z'abana b'iyandwi rero ko ibizamu byabo dufite abana 110 ariko kubwo imvura yabaye nyinshi yinjira mu birasi ituma abana twashitingira mu kanisa ngo bari gukorera kandi ndahamya ngo sinzi ko bibugende kubera shitingi byo abamisefu batwubakiye nabyo byarumbiwe n'amazi biruzura. Piori Senteji neshtamsisho meronkeri ya Senta Giseri B Centenary Primary School rya Rushozi Primary School hamwe na Butoke Primary School kandi abanigana nubo bashitamire buzo. So sinzi itumara kora PRE abana baraje kandi RDC arabizi kawa arabizi dio arabizi all stakeholders bose barabizi so cubikora iconzi government ndenda kutwakira birasi ariko nabwo aho kubishira sinzi niba mabaze n'ubundi gatazaharura. Nizeyimana Francis uri umuhezo wa mukuru w'ishomero rya Kibumba Primary School nagira ngo iki kimaziro bwire buringwa cyo kubaho. Bitabo of course kukwega n'amazi ibitabo byagemo amazi n'ubundi kandi kureba ntafite ko ntiwava hano kunyura managa amazi kujya gutabara ibitabo so ibitabo byangiritse. Niyenzaba Milton uri umwejwe cyamushanja hari Kibumba Primary School nagira ngo we yateganisa ugahabwa mize twase twarase tuburifinze niyo twaziterejeje turonya tuje kuzegura moto kunyura amazi dushira mu kanisa ubu ni mutwa koreye ucubira mu gucuko bihagaze izungorane z'amazi turukona tuzavamo neza. None warasaba ikiweho ndusaba ubuyambi bazi batuyambi turukuna kamazi gava hano kandi ugumwa gatatu gari kuzamo. Abandi beji nubagera ngo tubyabashemeza ahubwo koro mwanya ugo batamanyirire. Ubwo ejo nabandi kuza ku ishuri je gukora ibizamu nukungwa mu mazi eje gukora ibizamu nose n'amazi ko gari kudutebana none se twavuga guki. Ubwambwenu abazire bashobangirirwa habo mu ijorano kandi batinita kari kombeka mu ishomerersia jewe ni ahangani muno ni mu twaturyaga none twaduhinze impundu niwe byaruzuye nta dufite ko twabigenza abo twifuza aba MP bacu n'abagira uko batuyamba nabwo haba hatoya uzi babaga bari kurinda umwe buri mwana bagaya yicaye ukwe mu bigezo ntabwo babaga bashaka ngo bicarane ariko none kubwo kubura umwanya bicaranye ubwo nyine birakomera. None government ubwo ifite kutuyamba maze mikatureba ukuntu ko twubakira ibindi birasi hariya birakomeye cyane. Amakuraga gashakwa Kate atuzarire.
Bale kete atuzarirwe abebembezi omugombore ya Bohora district ya Kasese bahereza abantu abakibuzibwe abanyabusare babo ebiro mushanje byonka mukubaragume bavuzire babone kumanyisa abebyo kwerinda ebintu byijaho ombwiro bwa district ya Kasese etahirirwe abinazi abatakamanyirwe bakita abantu 25 nabandi bakabasiga n'obuta bw'amani. Egombora yabo huhira neshango mu Busongora North district ya Kasese kandi bamwe mbinazi abatahirira abaserukare nebihoro niyo babire bakomoka. Richard Barura chairman w'entebe yo kubanza Kitoma Trading Center nagira ngo abantu abarukurenga mushanjo okurugo mushwekecho baboroza misho nikwe kushaba abanyabuzare babo okumanyisa bebyo kwerinda mushahiri yazingo musha village abantu bandu baberevura na ile twabura abantu takabetu omundu wosi ekende myatimara wewe kutsomara wabo kutsomana wewe aberevura tukataka tulipotinga kutunga balime kwa mapende tuminyaro omundu oyo aire kundi because hani abantu baberahamba sitwatamenyara ngane bahe nabandi babiriko. Hudson Musare chairman w'entebe ya kashatu wegombora ya Buhuhira nagira ngo gutumurundo gwo kubanza abantu kurugo mugomboreji barukwenyigiro mu butabanguko. No, this is not the first action. I remember it was 2016 this incident also happened, and it began in Kasenyi. As you well know that the incident that happened in 2016, Bohera sub-county was the source, because this incident happened in Songora North 2016. So the beginning of this war 2016 began in this sub-county. So this is the second time. Musare na hakan sabo bona baru kugirango babire barya bakome bo musinga. They are not of the recent families that came out last 2016. So this is a different story. John Wachoma oferirwe mukuru we Gadu Wachoma nagira ngo nabo batwire barukuronda mukuru wabo okusiko batongera kumanyisabwa ngo bamwisa amasasi. About 4 days ago, we had been looking for him. We were working on graves of our grandmother and grandfather. All family members were supposed to be there, but he was nowhere to be seen. When we asked the wife, she didn't know the whereabouts of the husband until it came to happen on Saturday when we found him shot. Police will handle with the families if they come to claim, because you have to claim a body. The police doesn't know who owns the body, but they will handle. Because even last time, you should remember, even most of the attacks, police sometimes, families come to police and claim bodies and they give to them. For us as a family, I would say that however much these people attacked government installations, they should release the bodies to us so that we can bury them, than keeping them the other side. They died. There is no reason why they should keep them there for a long time. District ya Kasese, Fort Poto, Kabarore na Bunyangabo zikatahirwa binazo bamwe ababire bine mbondo ebisyo nemhoro aho bisira abantu abarukurenga 50 hona hamwe gasha kwa Gilbert Muhanguzi omuri Kasese. Bale Gilbert Muhanguzi twaza kumuraho tugaruke reshweka echa kabiri. Agarukurataho nagakushikibwaho Move nerwo mite nebjumana oyizeze rukugonshaka okutambe ndwara zombiri nkobhere ebuguna amazomba nezibawe kukundeka mwana wanje hata bakuguba moviti bakabito mushipa kimwe mushanga sako limited ni taje rukuru nyamufumura shema yagaruka yakuretera kisereje cya Christmas omwakogu ba member nabo kwenda kuba ba member mwena ekitereje cyatandikire ni 914 byo ku 12 omwakogu Nandara mafabi wa FDC yasiba mu Kichuku na Budaka kandi mu Kishamuntu yasiba Onyam na Omoro district. Work on a scheme for having either tractors
agarukura tahugabanaga kushikibwaho Movit nerwo mite nebjumana oyizezo rukugonshaka okutambe ndwara zombiri nkobhere ebuguna amazomba nezibawo kundeka mwana wanje hataba kuguba Movit bakabito mushipa kimwe Mushanga Sako Limited ni taje rukuru nyamufumura shema yagaruka yakuretera kisereje cya Christmas omwakogu bamemba nabo kwenda kuba bamemba mwena ekitereje cyatandikire ni 9:12 byo ku 12 omwakogu omatajaga Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Mushanga Sako Limited ni taje rukuru nyamufumura shema yagaruka yakuretera kisereje cya Christmas omwakogu bamemba nabo kwenda kuba bamemba mwena ekitereje cyatandikire ni 9:12 byo ku 12 omwakogu omatajaga Kigarama branch, Wentuha branch, Shuku branch, Burere branch, St Kagwa branch, Kaboye branch, Chanjenyi branch, Butare branch, Marinde branch, Mbarara City branch hamwe ni taje ryabwizibwera erukushangwa Mbarara district ebyo kusimbura vermente embuzi enkoko hamwe n'ebindi bingi tera noti 3 chenda nemwe noti 5 shanje namwe nitubendeza Christmas enungi hamwe no mwaka musya ogwe2026 ogwentunguka Skylight Hotel, restaurant uhereza bwo murembo muri Mbarara City. Ahi barukhereza breakfast, ngakatogo, omelette, Rolex, shumbusha, chapati, chai yamate, eyo mukaru, akatunda ko murembe nebindi. Bineyo na chamushanere kutandika shamu kagazi ihangwe. Nibateke nkoko, embuzi, ecenyanja, muchamo, obushaza, akaro, ekitoche, echozi, emondi, greens, obutura, eshwiga, kandi echo kunywa. Nichigenderaho. Hey, manya bino buraro burunji bwo murembe. Aha bei nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City. Breakfast ne yabusha. Bine rooms eziri self contained DSTV, security rije kandi parking ne yemarira. Bine bara yo murembe. Pool table, sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel ne shangwa omuri Mbarara City wahingura kache aha Vision Empire orguto rwatora katete. Ijukangu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera no tumushanje mwenda 18 58 38 ninga no tumushanje no tumukaga 36 Kurku bujwireje turkwitaga no kugamba aba original garments bari sirempinduko mu kujwara nibajwe kabashija nabojo hamwe nabana na perfume zone bine suits z'umurembe ezimbaga eza office amasata gagumire na t-shirts empare za office hamwe na za casual wear denim jeans hamwe na shirts jumpers na sweaters z'umurembe bine na shorts hamwe na belts enunji abarkwenda vests boxers hamwe na socks original kiraba original garments abashija enkito zanye nunji is the original is our office sneakers hamwe na flats original garments nibashangwa hala Grand Mall Mbarara City a High Street ahamwarugo kubanza room number ya kana note mshanju 82 emwe mshanju mukaga note na note mshanju note emwe mshanju mukaga note Stuart Trading Company Limited yakuretera chitaramo cha Mpengo ni fermented beverage 2025 echirukuja kwata hasi na higuru okumara ebiro 3 ebiri 12 byokwezi 2025 chenjo jo mu chai 15 byokwezi 11 chegego mu chai 16 byokwezi 11 mubendo mu chai utaferwe beshongozi bebembirwe David Rutalo MCs DJs okutahamane ngumitano kandi no tunjira echupa ya Mpengo ni drink utaferwe kwangura ibihembo nka solar panels ebitereche bya Christmas amasimu t-shirts engofira Mpengo ni drink ente aprons ekiteramo cha Mpengo ni fermented beverage 2025
emyaka mingi ombazi gwito gwa mino gwa ABCDent na Fresh Up gubire no gutereza kurungi munonga kubasa kurinda mino no kwetantara okunuka kano na hati gumano kozesa ABCDent na Fresh Up kwenda ngu akanwa kawe kagumeni kahumuraje izoba ryona. ABCDent na Fresh Up nibikuhereza kawo karungi munonga yejumbiro mbazi ogwa ABCDent na Fresh Up dero oyiyongera kusheka mu bantu otine kwetina aha kasente kache munonga hichira za supermarkets n'amaduka gakuri hihi okwetorora ihanga ryona. ABCDent na Fresh Up ni gombazi gonka ogwo kurinda mino gitu. Manager ogito wagito konka batu mu kidara kabataka jiremo MC takiziri DJ achumwe na wiring byoma tugumisize shanki ibiri bantu mareka turgo muzano tugume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tikizana ngo okushara keke ni shamushanju nizeze nyine byo ni shara keke tukazakunywa mbogo nawo pensiyo na nesente konga tanywire mbogo nikushekerera nikuteganisa wenda ningende mbogo yoka oyine mbogo kanaba mulungi ayibambe nikolera ayimukama wanje okagaruka meshara zanje. Fando, lava fando, shigeza. Fando, kwata fando, shigeza. Fando, lava fando, shigeza. Tobe na fando, fando avera muliskando. Akola night shift like a kando. He's stealing, and the robbing, and Jonathan Walker, he's destroying. Vandalism is an offense punishable by up to 10 years in jail. Fando, lava fando, shigeza. Fando, kwata fando, shigeza. Christmas bunyaruguru development sako yakuretera shitere cyanyamurungi ahiburi wamwarije kwangura bwa nyuma yo kugura no kusevinga emyeze 3 kurga kibanzo ku 10 kutabira na bishatu byo ku 12 1225 otehireyo rere kirakomugisha go kutaha mukazano ko kwangura ebirabonye mwinji wasevinga miliyoni 2 neshweka nemigabo miliyoni 2 neshweka notungo mugisha go kwangura wasevinga mitwara 5 nemigabo mitwara 5 notungo mugisha go kwangura wasevinga mitwara 25 nemigabo mitwara 25 notungo mugisha go kwangura nkoko shukari omucheri emigazi nebindi nibaharon za boda boda dairy school fees agriculture emergency home improvement water harvest commercial loans nebindi nibashangwa nyakasharu bunyarugura head office kandi bine branch chambra kitagwenda ibanda kagongo kasese katungu. Ekiro kikureki yetungire Altar Wine ya St. Peters. St. Peters Altar Wine ekozirwa mu mizabibu yonka kandi tebekanisibwe kurungi kukozesebwa mu maramizo. St. Peters Altar Wine neyo mutindo murungi kandi ekozirwe ahabwawe nanye. St. Peters Altar Wine nekorwa aba Red Star Wines kandi neshangwa mu maduka gono mu ihanga ryona. Okumanya berukiraho tera note mushange 2 mukaga note ina 5 narishi note mushange 2 mukaga mushange 5 ina emwe. Hayes recruitment experts jobs abroad n'amashemerwa mingi n'abatabarusi yabona abafuna visas bakatambura kandi benjera kubanyisa abantu mwena ngo mihendo yabo ebachazire mpaka miliyoni 2.9 mega discount byona biwire harimo visa air ticket emishana mirungi munonga okora cha Kenyonyi omu Dubai emiromo nkaba customer service airport security aviation stewardess check-in agents, landing grounds guides and aircraft cleaners okuhandisa no kwabusha ahamiromo yona ahamataji gabogona esimu note mushanju ina note emwe 2 3 4 5 6 ninga note mushanju ina 5 ninga note mushanju ina note rukumi.
n'amakuru esente ziri kwingana biliyoni 32 zihinguzibwe okukora emirimo ya district ya Ruberezi abwo mwaka gw'ebyesente ogw'enkumi 2026 kanseji ekitamire izoba lya nyomwebazyo. District ya Ruberezi omwaka gw'ebyesente 2025-2026 ekozise budget ya biliyoni 31 kandi budget egi ebasa kutanaho munonga n'eyembalirira y'omwaka ogw'ebyesente 2026-2027 aho budget erije kumaraho biliyoni 32 okutandika kubalirira embalirira egi Albert Atwine plana wa district egi nagira ngu nibenda kufita amaani mingi ombyamagara enguuto ebyobwegyese n'obuhingi. Education department ombya budget ningo omuntu byesente ntushubira okukora biliyoni 9 umuherese ninga se byamagara nitushubira okukora budget ya biliyoni 7 wax ninga se byenguuto eyo budget ya biliyoni 1 then twaza production ninga sibyo bulisa n'eby'obuhinsa eryo budget ya biliyoni 4. Esente turatunje ku rugo mu government esente zikurenga nka 95% ezikushorozo mishoro nka 5 or 6% ebirabe bitakozirwe ntuzeta unfunded priorities. Unfunded priorities twine development partners bitu ngaza kutukwatiraho cyangirwe nkona district ya Ruberezi nobwerabe inebyo barambuza bwinji tabaganyirwe mu cyango ahabwo batafa yo kuranga ekibaro kugira ngo echemerirwe kurebwa nkenshonga nkuru nabanisaba as district okudemagetinga the key tourism areas zikamanywa because as of now we don't have clear key tourism areas. abahona batugambire nebindi ebirikuza kukorwaho ebirimo kongera abantu amizi no kumarira office za district egi obwahate zitakahwire beki cyamaraho bwire but basically kiri 4.2 billions and we had budgeted it around 5+ billions kandi manyangu feze je twazakora nerakorateho kizimbe cyo na complete nikiza corona compound na fencing na tiles na pavers and the rest. Scheme letana ko shanga yaho myaka nkebere 3 abwe sente nchi atumbwe ntubantu shaba tutera umurango mu ministry kugira ngo nayo yongera akasente twantufuna kugira ngo tuhongereho kugira ngo scheme turaje planning mu mwaka gumu ebase kuhera mwako gasha kwa Onesimus Ndyanabo. Webale Onesimus Ndyanabo akaruruko bwa president Nandara Mafabo wa FDC yasibo muri Kiboko na Budaka ahiyashaba kumushajika kandi yabagira ngo babane benda kwindura omuntunguka babase kumutorana nka president wihanga. Funa milioni 10 Nandara Mafabi arukushaba karura abanyakiboko na Budaka yabayigisirweho president w'ekigombe cha FDC engineer Patrick Obamriat nabande banyakigombe ababashanga bahagize babo babarindira hamhanda abantu bobutosha bamushaba kwararabemo abatere henshaho yo kutamusente zabatarukwebasa ndi wano ndi mwezi insomera kamonkoli mixed primary school amanya gange ambise kojo deriki kusomero batugo banyofezi bagamba government sosura basomesa ne kusomero osanga musomesa okujja school fees mitwalo 2 gumo kitundu malire ona ndala suko president ekisingo kutuluma abana basome kubanga iswala gwere tukola nke misale mito niegere kole bibira twagala nandala tuyambe amakubo nago timalungi buli kimu tukaba abana okusomesa ate tutola sente ku government nayo basomero ka government tutola sente. Mafabi yaraganisa okutungura ebyamagara ebyobwegese no kongeza emishara y'abashomesa bagita grant uno bwana bwafunguna bona kusuti kuba bavude mu masomero kigenda kukoma abana bagenda mu primary 1 okugenda kutuka mu P7 kinana ku 10 nga bavudemu
Bobola batambula ku fisi kuno babera akaba basongo. Omanyi bagabayo abasomesa basomesa. Enjale bali bube. Mwe musobola okubeera ku majo okutunda ebintu nga tenabakulya paka lwegula. Omugandi we Major General Gregory Mugishamuntu yasiiba mu district ya Oyam hamwe na Omoro arukushaba obushagi okumutora n'ahantebe y'obwa president kandi abahagizi be bamushaba okukora aha by'obuhingi n'oburiisa. Like for example, the majority of our people are peasants. 70% are in poor family. People like 90% are very poor. If you don't form them into cooperatives, around the crop fields they grow, individuals cannot negotiate the best prices. Individuals are vulnerable. So the only way they can effectively negotiate good prices is to organize them around cooperatives. Nikau betul na wana bere unu puri. Kali ni puri inkena piri jatuh jem, maya juga jem ija. Iwega ini ni tokeri loy. Eto kau bere unu group, mau doni cooperative. Wana bere punya bere jem wate mau kongwel. Iwega wana tu ni tokeri ni juk kera tebino tenung ina bere. So they can, with government support, they can organize themselves, establish modern facilities for storage. Muntaba yabagumya ku government ye erukwija kushara habeyi y'ebintu ebirikukozesebwa omu by'obuhingi. Farmers, different fishermen, people who are involved in as merchants who are involved in trade. Mugishamuntu hono myanya ndijo yone yiyazamu abantu bamugambira ebizibu byabo kandi we yabaraganisa okwija kubikoraho. Twaza kumuraho nitugaruka. Katochi yeino bunuzi bwayo. Katochi kerya mutindo. Katochi okurugeri izoba abantu banje tibaregaruka kugire nako ha mutima ryaguma bina mashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya ecya katochi mugume munywecho. Katochi yeino bunuzi bwayo. Katochi kerya mutindo. Katochi yeina chama chayo. Muhute katochi yerya mutindo. Katochi alcoholic drink inuzire kandi terkuleta hangover nekogwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited. Otaka ikize myaka 18 otanywaho. Oino mukoronke mbaga yo kugitwa okwinjira graduation okusima enchiko za AGM nemikore ndijo yona abatina events bakuretera obuhereza bw'orurengo rwensi yona obwa decoration mega tents hamwe na tents zebike bindi byona akasente kensheko. Tina events nibashangwa achombeko echa Central Market room number 17 Arimbaguta Street omurimbarara city okumanya birukiraho tera noti mushanju mukaga hata no nitano chenda na mwenda ananeina. Tina events nito twengo muri burengero rw'izoba abino buhereza bw'umurembe. Nitwakira omuri rwambara suits omwanya gw'obugwaje n'obuteka omurimbarara city hati twigwireho conference hall eyo mutindo gwa higuru enebyo kwejunisa omunchiko nka projectors no kurire kitongore no endo mwanya gwo kukorera muza seminar board meetings nebindi. Omwanya ni rwambara suits conference center twine bishenje byo kuraramu ebyo mutindo gwa higuru munonga single double hamwe na executive suites ebara yo mutindo restaurant n'aba chef baronje munonga nitushangwa ari proti 14 Mosque Road Mbarara City. Esimu noti mshanje noti 358 nshanje na mukaga anana munana ninga noti mshanje 5 noti emwe hashatu nemwe nshanje nina. Ndi oweno yesije n'umuhezi wa mukuru w'ishomero ya Kitagata High School muri Shema muri Kitagata Town Council. So nimbanza kusima abafres Uganda abo kutuhereza amashanyarazi umwanya guturumu tugurumu amashanyarazi konka abafres kutwabashikirire bateza amashanyarazi
kandi ngakora kurungi munonga. Mweniwe oasaruni abamashomero abamaduka abazafamu n'abatunzi b'enkoko banyina maka abamabara na za hoteli tunga sora ya fresi rero kora magoba ijuka ngo nibagikushumikira bagikanike kandi bagaruza mekiri kusisikara aho gabusha free ebiri kukira hotela noti munana noti ashatu na mukaga hatano na mushanju ngaga ni 5 eyabusha Musei kwa badomu rwa katoli kundongozina. Nanywede kano ka Ruvera Chauda drink. Kino kigaji cha feche nyini kati ndikati ebule. Mtozo. Okododa kololo okotyongoka kwata kano. Musei kano bakaita batya? Pineapple Chauda drink. Kakamudwa munanasi. Bojo. Mtozo va mu bya bojo tugende tulabe kakiga. Bangambye omubiri munafunafu kakiga talina maanyi. Kakiga bangambye tolina maanyi. Iye naye nenfuno w'amaanyi. Utamira ku soda drink. N'abawala nabo banywa obutamu. Obwengula obulabika obulungi okutuukira ddala ku ttaka erya langi eya kitaka. Langi zino tuzirabira ne ku bisenge, ku mmotoka ne mu bunyonyi kw'ossa ne mu bisolo eby'enjawulo. Langi eno erungi ya buli kimu. Langi bwe bulamu. Okusinziira ku langi ez'enjawulo enkumuliitu ze tulina ku Global Paint, ye langi wa Global aleetawo enjawulo ku bisenge. Tulina Global Silk Vinyl asiigibwa munda, Global Weather Coat asiigibwa ebweru ne Global Matte owazisiiringi. Weefunire langi ya Global ku hardware yonna ekuli okumpi. Global Paint, a reliable product. Chuchumura kabozi komora kabozi. Chuchumura kabozi tuntumure stressi. Tuntumura burwiro komora kabozi. Oshemezo mu wife, oshemezo mu husband. Komora chukunywa chakabozi multivitamin drink. Chikutasyo munsi y'amagara marungi. Nichikuyamba ho kwigura emisi, kireta amani masyo mu bashija hamwe n'abakazi. N'endijo migasho kwata kabozi multivitamin drink. Otuntumura chubaro na stress. Echo kunywa chakabozi multivitamin drink nichikorwa bakabozi Health Products Limited. Chamibwa UNBS kandi churuho mbipimo bya milliliters 320 omuduka supermarkets hamwe n'imotoka z'abakabozi okwetorora ihanga ryona okushubara no kumanya ibiri kuciraho 0702 15 81 Olina omutwe oguluma, emimiro egiruma, ebinywa, amannyo oba omusujja. Waliwo Kiramo Plus. Kiramo Plus lw'amaanyi ku bulumi n'okuyambako embuto eziruma. Asangibwa mu maduuka agatunda eddagala wonna mu ggwanga. Kiramo Plus takkirizibwa baana abali wansi w'emyaka 12. Obulumi bwe bweyongera, genda olabe omusawo. Kurugera kimumbuji mu bwenshoza ankore Uganda ahi ensinembe honungi birukweza burujuma rw'umwani ekitari handi burujuma n'uruhingwa no kwegendesereza kandi rushoromwa ry'abahingi kurinda itaka hamwe no kubaho bukogo ahara Ankore Coffee Producers Cooperative Union ACPCU nitweretera umwani gukarangirwe je gunusere gwinaka hoho komutindo hasa guterekana isigweje kora biro metendere kere ukongera ibirungo byitunyamurungi abahingi n'eminyeto nubahwerwa Ankore Coffee omunkora yo kutungura byaro nywa umwana murungi ko 5 ogwa Ankore Coffee ugutafuhirirwe n'imibazi ogurkwamagara marungi kandi ogora kusya kiroto cyawe buzimeki n'ikirungo cyitu cyo buhangwe cy'ikere kwenda kumenya bari kuceraho tera note 8 note 3 5 Nurondo mwanya aho bugwaje buri kubugabugana umutindo twakwakira ahari The Arena Villas and Hotel shemererwa omuhereza burungi ubwo mutindo gwahiguru ubwo buraro umwanya guri kuretera wahurira nkoryo muka twine restaurant yo mutindo kandi nitkora coffee ey'umurembe hamwe na pizza ako kunywa karungi ahabara yo mutindo ubwo uri kura ubuhumuriro burungi ubwo takarebaga parking ne marira kandi rinzirweje hariho na wifi ahubwo kuba obusinje bwawe ni kikuru hari The Arena Villas and Hotel twine gardens za mutindo The Arena Villas and Hotel no hurira nkori yo mukabuzima ni cyangwa enyuma ya Shell Makinke arugudo rwa Masaka gamba nitwe ari noti 3 10 23 nkaga ni 5 ninga noti 2 noti 9 kinana ni 2 25
tugumizamu n'amakuru abahinji b'omwani batwirana betomboita ahabwebora ry'ebijumisa by'omwani omu district ya Kiruhura tibari kubitunga kandi hona nibagira ngu eki kibaretera bayihamu emisharuro mice omu bintu ebibari kuba nibahinga hati gavumenti ebarire tani ziri kwingana 5 z'ebijumisa kubasa kwera abahinji b'omwani okwetorora Kiruhura district. Omu district ya Kiruhura abahinji b'omwani bose rero bateganisibwe ebintu bingi birimwe cyanda endwara zitari kushana no kugira itaka rutine rwezo hiho kwetorora district. Abahinji abana bagira ngo endwara zirimo ubukoko no kubura urwezo mu itako muri Kiruhura kibaberere kizibu cy'amani. Kiruhura ninga nyabusozi yomere nense yomere twitaga ibisa bingi nangu n'ubutwetage no gweregeso no kugetaga konka ebirisa twitagira kwitakeri rucukukire tirine kirisa nk'icyabushenyi naha n'izindi. Enshonga ejeje meserize district ya Kiruhura kutunga tana ziri kurenga 5 z'ebijumisa ukwera abahinji b'omutano omu district. Niwa amataka gakuzire so no shanga kusharura kuko aba kuche mu leta yero konka to kutunga maniwa keje wateka kuba no shanga kashawukamo kazabi tumakumyata so atikiretera muri tumakumyata no kwatamani ijeje nera kusyaho kuhereze masharo cyo kubanza no mbazo bw'umwanya umwana hatano goma amataji twabe tendo mbazo gufuhera kandi aba mu bintu mutoni benda nabuho na fatarizo yo kutamu ati tukabona kugira umusaruro munini bagumeze ngo ikintu kiza kwera abahinjo kongera hamutindo nemisharuro bitu babehanangereza okoresa je bigimusebi tuhanangereza abahinja butwaje kugiteka mwana ogu abo kwano gukwana gucerga mu kihango kucira ku gitomwani ubutakubasa kurgaho na kirindi beta abahinje no bagira ngo district no barete bigimuso bwire bwarengere ekiro kuretera bitabakorra ngo tukabe tunga fatarizo mu kwezi kwa kashatu dene ndizo fatarizo tukabe tugitunga mu kwezi kwa mwenda ninga kwa munana boza tunga kwezi ku 10 no ku 11 no kwa mwenda umbwiro bwenzura twatunga fatarizo mu kwezi kwa munana no kwa mwenda tugitamu tutangira zenzura deno mu kwezi kwa kana twatunga fatarizo kwezi kwa kashatu tugiteka mu tutangira zenzura yo kwezi kwa kana konkati yizo mu kwezi kwa gatanu igifatarizo ni tuko hati nkati yitwa tunga mu kwezi kwa to ku 10 uwo musiko ku 11 tekuza kutiyamba munonga nkita kubetungira kwa mwenda no bukirabe kirengo district negezeho kubarondera bigimusa nabashabangu batunga kutende kokore bigimusa ku rugo mu masha okwenda kucendeza hanshohoza gagama geza ngita kutugamba yona wote akoze sefatarize jo tajitunga koza samasha gawe agoyi nomuka no basa koza samasha oyihemu icyo rukwenda umuhinji saha wa district ya Kiruhura nagira ngo no barabe no bateganisibwe cyanda betu nubaza kugezaho kureba ngo abahinji tubagumana baferwa cyangwa mpaka government ahera aretere program ya irrigation system omu district gasha kwa Paulo turyamureba webere po tugumiza n'amakuru abarisa n'abahinje mu district ya Shema nebicweka ebindo mu ihanga bahabwirwa kugira ebitabo ebirimwe bihandiko ebiri kubana bikwata ahafamu zabo okwaburoku kwiboyo Rodney Mbaga or director wa Stema Farm eri kushangwa omure Chamrare North omuru Bugonje Town Council district ya Shema. Rodney Mbaga tushikira hafamu yahaye ne projects 12 ezirumwente empunu ebyenyanja enjoki natunga embata ayine kibera wakamene bindi. Rodney Mbaga nagira ngo cyangirwe ngo abarisa n'abahinjo mu ihanga tubarukubika bihandiko bya famu zabo kimwe ha bintu ebiri kubaremesa kutunguka ubwo nagira ngo ibihandiko bya hafamu n'ikindi kikura habo kubana byoreke ntase hamwe n'enshohoza za famu yawe hamwe n'ebindi bintu ebyo uri kuba nokorraho fameje ine accountant ari kwija ka following records kuba tukipinjire ebitabo tibiyine na following abesinjira kuri famu ya ni running nko kweshemerire ku running twinona na abakozi aba trained abitweta semi skilled so no bamanya what to do with record keeping kandi tuyamba ku monitoring nko kunani ngambe bro
amezi 3 esande 3 kunani ngamba ebiyebi byona nibani byetaga records mbaga nahabura abahingi n'abarisa okuuma eby'obuhangwa ha famu zabo kandi ngu biine kugira enkorengana nungi no kuyamba abantu abarikuba beetoreire famu zabo ahabwo kunyweza ebyokwerinda. Farm ne supplying products nkamate ne supplying amashomero gona gatwehinguririze twareba hinahitwi nentoche ne supplying neighborhood then ne providing emirimo to immediate neighbors kandi ne supporting akuba hatinka twatwine nka vaccines kuba turesire ubwiro bw'enke zente tukira cooperating na ba farmers abamwe kugira ngo tu vaccinating twena hamwe. Oguhona habwira abarisa n'abahingi ukongera hamutindo ha famu zabo ninga shete value addition agumize ngo wicu muyambere kongera hantasya aha famu ye. Aha famu twarambaraho farm kitchen buri product yone itwareba famu buri itungo ryona buri wija noza ya farm kitchen bari kutebekanisiza ejo niyo first tukora nka value addition whether rabbit whether na why we n'abantu nkamagana buri mukajangwe ente no mujumara tujitwara hariya tujibaga na mwagira n'umwenda kubahereza ka experience bari batakumanya ibyo kubaga naci bijana baje tebekansiza nko kuba kwenda oyihire hecho twineho brand yo njochi itweta Wild Bees Uganda yo processing obwochi buri pure buri organic kandi tugumza mutukora body lotions na hand sanitizers supplying just to tegerize certificate kurgo mu UNBS konka we are working under URI. Kwabuzibwa hacho kutunga katareke bihingwa n'amatungo mbago ubu nubwo bukoryo obwahira abahingi n'abariza. Twine emikutu ya social media echo ncho kubanza echa kabiri twine tukozise mnonga every current ka social media mnonga because we are attracting another kumanya the local ways of communication so twine nka farm profiles twine the displays of everything that we do social media. Oguhona na habura abahingi n'abarisa ubutaba bangambanye nka kwiyaho begese n'abakazi babo ebintu bibarukora gumuzengwe kini kiyamba kwemereza ho famu baba barugireho abazire bitu nibo babire no running a farm hati itwabana nitwe turiyo mu management ya farm management turahonana mukuru wanje so ebintu running am konkatu ino mukade witu when I supervising everything then nanye supervising everything because that is my responsibility now. Gasha kwa Abudukarimu Sengendo. Webale Abudukarimu Sengendo twaza kugaraka tumureho tuyishe n'amakuru agebye mzano. At Avance International University, we offer various courses in business, education, humanity and social sciences, information technology, journalism, nursing and midwifery, plus complementary and alternative medicine. The school is equipped with a well-stocked library, computer lab and different science laboratories for research and experiments. We offer full and half bursaries for students who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Enroll now for your degree, diploma or certificate studies. Contact or WhatsApp us on 0700 670 691. An incredible 61 years. This is Ndeje SS and our latest winner comes from here. Wakonfirming the descent was today. Confirming so Innocent is the only fully paid student at Ndeje. Full time. It is not Yachfere. This is true. And everyone knows that I'm a testimony of Momo Pay. So I encourage each one of you to urge your parents to use Momo Pay, to use everything. All the nyamos, all the momos. Yes, all the momos. There you go. *165 *80 hash. So try it today, and just like Innocent, you will ask all the momos, all the nyamos, all the pays
everything. We are what? Unstoppable. Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro, and Mbarara. They offer various courses in disciplines like computing, education, humanities and social sciences, business administration and management sciences, tourism and journalism studies, information technology, agriculture, health sciences, and engineering courses. Full and partial bursaries of tuition are also available for those who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Come for your degree, diploma, or certificate studies. Empowerment through knowledge creation. Kuru hagebyemuzano timu y'ihanga ya Uganda Cube serizoba isibiro bitano erukutendekwa okwetebekanisiza empaka z'amahanga ga East Africa za Sekafa ezirukuza kuhindura muri Ethiopia okutandika hagati y'okwezoko. Oh, nice, boys. Well done. We are ready to face our opponents in Ethiopia. The camp is so far so good. We have been training well with our new coaches. The camp is so far moving well with my players. The camp is not bad. The training we are getting from the coaches is so good. We are in a good shape. We are ready to go to face our opponents in Ethiopia. We are ready to go and win the tournament so that we can go to Africa. Yeah. Omugande agebyemuzano entebekanisa z'emizano y'abanyishenjero abamahanga ga East Africa zahereze kubanizika akamaririzo obwo ebishayi amarwaro ebyentambura hamwe n'ebyo kwerinda bahereze okubitebekanisa. Chairman w'ebyemuzano Parliament ya Uganda nagira ngwaha murundogu bahereze kwetebekanisa. Abahangu kurw'amahanga East Africa agarimo Uganda, Kenya, Burundi, Tanzania na Rwanda na Gande babugine ayishenjero lihanga Uganda okubasa kuhajana amuringo ogw'emizano y'omwaka ogu ekuza kutebekanisibwa omwihanga Uganda okweratwazi. Asman Basarirwa, Chairman w'ebyemizano a Parliament y'ihanga Uganda na kirango babasize okshizima ebisayi ayemizano egi erazanirwe nga ebigendererwa bibadde nga bibiri okusookera ddala kubategeeza abagenyi baffe era bekikwatako wawe tutuuse okuteekateeka emizannyo gino. Ekyokubiri kubalambuuza ebifo ebyenjawulo bye tugenda okukozesa mu nteekateeka zino. Ebifo bino mubeeramu amahoteero abantu mwe bagenda okusula, amalwaliro we bajja okufuna obujjanjabi n'ebisaawe we bagenda okuzannyira. Ogunenjagirango bahereze n'okutora n'amarwariro agabarakozese omukyayi k'omubujanjabi n'ebyokwerinda bahereze okubamanyisa. Tulambula amalwaliro ag'enjawulo nago ne bagakakasa nti amalwaliro nago gatuukanye okubeera nti gajjanjaba abantu. Ne hotels ez'enjawulo nazo tuzivisitinze ne baziraba kuba buli nsi yeteekwa okwebuukingira wegenda okusula kubeera yeyeesasulira wegenda okusula. Ogu agambira n'enshonga za campaign z'obubururu ezikiriyo nizihinda omwihanga Uganda. Kiyina engeri gye kitukosezaamu naddala mu training kuba ababaka abasinga abamu bali mu constituencies
n'olwekyo mu training abamu tebalabika naye twabawabula ne tugamba nti ne bw'oba toli mu training mu bifo parliament we trainingira yonna gy'obeera oli beera nga otraininga n'abantu bonze bwe mbeera ebugiri mbeera wali ewaffe naluwerere ku kisaawe ninzanya omupiira n'abakoporate kakati tugamba ababaka bonna gye muba muli mugende mu traininge n'abantu bamwe bitu bamwe abahanga okurwa omwihanga lya Kenya nibagira ngu Uganda akirakirimako bururu ubu n'ubwire kukozesa akagishaka kwetwarira ebikopo nyamwengi. First, I want to confirm that Team Kenya is going to participate in these games and we are ready and set to field competitors in all the possible disciplines and ready to take as many trophies as possible. We are ready to take advantage of the fact that Uganda is doing elections and they do not have enough time to train, and therefore we are going to take all the trophies because we know it is now or never. We remain committed. Emzano erikuza kuzanwa harimu basketball, tennis, running, tug of war, football, netball n'endijo mizano egenderire okugita amahanga gona g'East Africa. Agebyemzano nugo twatwenere kandi nugo gatusiya muhirwa gacenshire ntukusima mnonga yogumere netwa TV West Serena Nuwamanya na Sande brand na timu ya gacenshire twakora nayo ntubendezo kurara n'obusinje.